implement mak lại nhơi hai cái số ba cho lì nơi hai cái số ba cho lì cả isi election tadi ke mak lại nhơi Kulen hambai sini media rakna tini seng oro belbere ardi blog sini takarjala blog ni andara kaise sini oro khumlung coordination committee khajak tango tai belbere blog andara sini 15 ta bisi tango oboni bisingone jeng tinara 15 ta bisi nengai jeng belbere blog deputation nani thang tango tamni bagai sini na deputation hokai sini Tipra Mothani नेतृत्वे sini महाराज प्रदुत किशोर बिनी चाइतुं मुंबाई जे जों Tipra Motha सेंट्रल कमिटी नंगै डिसिजन हारजाक तिनी सारा त्रिपुरावनो जों प्रत्येकटा बलगा जों Tipra Motha नंगै डेपुटेशन ननानि थां दङ तामनि बागै डेपुटेशन नंगै जों जत्तनो साइमानो जे 2016 जे village committee election nang mane tabuk tai asuk sal kolokma tabuk botai village committee election khaijak gya obani bagai जों village committee khaiyani bagai gobang ma Tipra Motha ba जों jara je Tipra sarok oro जों je village tongnai rok sini jara je village chaloknai rok boroni kuno respond krai bor kuno jaga thangnani samung khainani bagai kuno thik mote activities maya samung khlaimaya obani bagino gobang machini village committee development khlainani bagai chini gobang depriving tongo obani bagino जों village committee jesa kaipana जोंनो dati ma khlainai obosudo village committee ni bagai Tipra sarok ni jotto nangkung mane obani bagino kono rajnitik dol chikon সংগঠন ni tongphana boroni bisingdai kono demand krai pheba Tipra Motha achuk tonglia obno roksane जों tini village committee election dati ma khainani obon chini main chaitumung obosimia taibo tongo chinara 3ta point ni bisingo tai kaise chongo chini je maharaj je Delhi bai Delhi ni government ta Tripura government bai je chini je accord sign khlai mani abo tabuk chini kaise bone implementing ya obon bana abono dati khlai implementing khlainani obono chini main target taibo tongo chini 125 amendment bill obno dati pass khlai Tipra sarok ni solution manani Tipra sarok ni jeta nangkuk mani demand manani wagina जों tini sara Tripura gonangai जों block deputation thang tongo boni bagai tini ni block deputation chini khub shanti babe ne जों tini deputation nai haibona जों tini belai khi nangkuk man bagai sara Tripura ni jotto borokno ang obono koinamo jongo o jaga जों kebon kuno neklense khaya shanti babe Tipra sarok ni थैयावै तंनानै हायखा चिनि Tipra sarok ni चिनि constitutional solution manani obno chini main chaitumong boni bai kabang ma borok haimia sawo Tipra Motha ni bagai allegation tisawo obro kuno motai abo ngaimeya obon bagai Tipra Motha simana tabuk sakjara Tipra san bagai kaham samung khlaiai obhai chaiteu tongmani bagina tini ni main deputation ne tini target